poslije ću ti jednu majicu. Okej, imamo 2000 lajkova. Da li hoćete da vam puštim jedan video koji stvarno, ljudi, može da vam puno malo otvori oči i onda da idemo u GTA. Ja ga nisam gledao još, znači izbacio sam na story taj video, ali znam tematiku, znam o čemu se radi, poznajem Filipa, ali sam ostavio, baki lunjice, ali sam ostavio da vidite klip zajedno sa mnom. Inače, aj samo prebacimo kameru vamo. Okej. Klip se zove Tragična nesreća koja mi je promijenila život. Izašao je danas na potpuno novom kanalu. Sve češće svađe. Znači na potpuno novom kanalu. Filip Puljizević. Ostavit ću vam link. Evo ja ću ga subscribe-ujem. Kažem vam, to mi je drug. Inače, Filipa sam upoznao, ljudi, preko Tomislava Zovka. Ko me prati još od 2016. 2017. znate koliko sam ja blizak sa... Hoću samo da završim ovu flešeru. Koliko sam ja blizak sa Tomislavom Zovkom. Sjećate se njega, nabildovani momak, snimao je klipove. I upoznao sam Filipa preko njega. I eto, spremio sam vam ovaj video da zajedno odreagujemo, a i pozivam sve streamere, jer ovo može biti viralan klip. Ovaj klip će 100% dode viralno. Tragična nesreća koja mi je promijenila život, tako da... Chat, jesmo spremni? Chat, da li smo spremni? Da vidimo samo što hoće Flasher Peder. Hej, ljubavi. Doći ću, ali ne znam kad. Ali uskoro. Idemo, ljudi. Aha, meni se slušalicu ugasile, najjači sam. Uzmite kokice i... Život ti se može preko noći promijeniti. Tako je i bilo. Stravična nesreća i smrt mog oca 2006. definitivno je promijenila život mene i moje obitelji za 360. Iste te godine sam se preselio iz rodnog grada Stuttgarta, u kojem sam živio 11 godina, u Hrvatsku. Preko noći je nestao život kojeg sam poznavao. Odlične ocjene, ljubav prema crtanju i arhitekturi, strašnu nogometnu karijeru sam imao ispred sebe. 6-7 godina već, tako rečeno, profesionalnog treninga. Jako puno prijatelja, toliko poznanstva. Sve je, tako rečeno, nestalo preko noći. Majka se u to vrijeme borila sa sudovima oko očeve smrti, jer je bio suvozač, a vozač, također i poslovni partner od mog oca, nije htio priznati da je vozio. Auto je izgorilo, tako nije bilo ni puno dokaznog materijala. Teško je bilo gledat majku u tim situacijama, u svim tim okolnostima, ko što kažem, sudovi. Zamisli to, jebote, ljudi, ali... Viš, neki poslovni partner njegovog oca se vozio s njegovim ocem i imali su saobraćajnu nesreću i to je njegov otac poginuo. A taj koji je vozio, koji je kriv, nije htio da prizna da je vozio, jebote. Nastavak poslovanja od oca, odgajanje dvoje djece, mene i moje sestre, školovanje moje sestre i sve ostalo što ide s time. Sve te godine sam se osjećao jako nemoćno, gledajući sve to. Otprije sam imao ljubav prema sportu, pa sam kasnije u teretani liječio svoj stres, svoju nervozu i nekakav Kao ja trenutno, ljudi, kunem vam, znači ja trenutno liječim stres i to sve negativno izbacam kad idem na trening. Bijes prema životu. Nakon 2-3 godine odlučio sam se upisati za fitness trenera. I nakon 2-3 godine upisao sam i položio za fitness trenera, pa sam pomagao drugima živjeti zdravije živote, bolje se osjećati u svom tijelu, pa je tako i nakon nekog vremena krenula i prva samostalna zarada. Činilo mi se da sam napokon našao način kako da pomognem svojoj majci, svojoj obitelji, sebi, da živimo bolji život, da nam bude lakše. Stalno sam slušao, neće biti ništa od tebe, nisi upisao fakultet, nisi išao redovnim putem, ali to me ništa nije zanimalo. Radio sam naporno i uporno i bio sam maksimalno posvećen. U to vrijeme sam imao prekrasnu curu koja je živjela sa mnom i zajedno smo gradili život. Ljudi, lajkujte samo stream.
I evo, Vuki vam šalje inače link kanala od Filipa, pa bacite subscribe. Mogu reći da mi se činilo da sam napokon imao svoj život pod kontrolom novca i najbitnije od svega ljubav. Ali kao što to uvijek bude, sreća, nažalost, nije trajala dugo. I kako je vrijeme išlo, majka je sve manje zarađivala, troškovi su bili sve veći, izdaci sa svih strana. Jednostavno sam shvatio da koliko god se trudio i koliko god truda ulagao, jednostavno nije bilo dovoljno. Krenuo je ponovno bijes i nezahvalnost prema životu. Poznao sam razna društva. Krenuo izlaziti na mjesta gdje nisam trebao. Sve češće konzumirao alkohol i sve ostalo što ide uz to. Jednostavno mi je ponovno kompletan život krenuo jedan smjer neočekivani. Počeo sam igrati poker, nadajući se brzoj lovi, brzom rješenju mojim problemima. Ali naravno, dogodilo se obrnuto. Sav ušteđen novac sam uspio prokockati. Ušao u dugove. Ovo inače nisam znao. Znači ovo nisam znao, ovo za kocku. I kako nisam bio često kod kuće više, sve češće svađe sa majkom i sa tadašnjom curom. S vremenom su te svađe postale sve intenzivnije, pa sam s time i završio jednu prekrasnu vezu od 3,5 godine i prevario voljenu osobu koja je uvijek bila uz mene, što se naravno kasnije i saznalo. Baš onda kada misliš da ne može gore, dogodi se nešto nevjerovatno. Pogine mi najbliži prijatelj koji me primio u Hrvatskoj kad sam se tek priselio. Od samog početka je bio sa mnom, prošao sa mnom apsolutno sve. Ostavi me voljena osoba i izgubim apsolutno sav novac. Devastiran, pregažen, mentalno izgubljen, to je bilo to. Kraj. Nema dalje. Prolazio sam anksioznost, panične napadaje, jako dugo. Teretanu sam skroz ostavio sa strane, živio jako nezdravo, povukao se u sebe, izgubio kompletan smisao za život. I tada sam shvatio da život ne pita, život otima. Jedino što ti preostaje, da se stvarno pitaš koliko si zapravo jak. Koliko si jak da prođeš kroz najintenzivnije periode svog života iznenada. Bilo mi je jasno da mi neće niko doći pomoć da ustanem i jedino što mi je preostalo je bilo da se prisjetim za koga i za što ovo uopće sve radim. U to vrijeme sam imao jednu jako blisku osobu kojom sam uvijek mogao doći, pitati za nekakav savjet, koja mi je uvijek ukazala na krive poteze kroz život i koja me realno uvijek podučavala da mi u biti kao ljudi rastemo kroz patnju, koliko god to bilo teško. To je danas i jedan od mojih mentora kojemu se zahvaljivam jako puno na... Hoću da vam ispričam ljudi, nakon što odgledam ovaj klip, ispričat ću vam malo, pošto ne brinite se, ok sam, zdrav sam, znači top mi u životu, ali prošla godina mi je bila puno anksiozna i bukvalno sam u par momenata mislio da sam izgubio sve, tako da hoću malo da vam ispričam o tome kako sam ja kroz te neke stvari koje su meni bile teške prošao. Na dosta ukazanih grešaka kroz svoj život. Radio sam jako puno na sebi, jako dugo. Sav novac koji mi je dolazio od bilo gdje da je to bilo, sam ulagao direktno u sebe i svoje znanje. Slušao sam ljude koji su bili tamo gdje sam ja htio tada biti. I nakon nekog vremena ustupio sam u kontakt sa starim prijateljima iz Njemačke koji su mi približili što je danas sve moguće online i na koji način oni posluju. 2 pune godine sam jako puno posvetio istraživanju sektorima poput marketing, prodaja, kriptovalute, osobni razvoj općenito. I kroz fitness sam prepoznao koliko mi je drago raditi s ljudima, koliko imam konekciju prema ljudima i koliko shvaćam u biti i kroz svoje okolnosti, tuđe patnje i tuđe probleme. Postalo mi je sve jasnije da nisam sam. Da nas ima puno koji prolazimo bitke za koje danas rijetko tko i zna. Nakon nekog vremena sam pošao za Njemačku kako bi se sjeo sa svojim prijateljima i njihovim poslovnim partnerima, da dobijem još bolji uvid u njihova poslovanja.
U trenutku sam shvatio da novac nije primaran cilj, već samo ostvarenje i kvalitetno okruženje. U interesu mi je bilo poraditi maksimalno na vještinama u kojima sam znao da bi mogao biti dobar. I već nakon nekog vremena sam krenuo zarađivati najbitnije od svega, rješavati se starih dugovanja kroz smjernice koje sam dobio. Polako, ali sigurno mi se počela vraćati nada da postoje mogućnosti van ovog staromodnog sistema koji nas svih maksimalno pritišće. Nakon što sam se osobno uvjerio u rezultate, samo mi je jedno bilo na pameti, da ovo znanje stečeno i smjernice pridobivene definitivno moram podijeliti sa što većim brojem ljudi. Vjerovali ili ne, odlučio sam se iste te godine u Hrvatskoj održati jedan live seminar u jednom od najvećih hotela u Dubrovniku. Uz pomoć jednog prijatelja iz Austrije koji je razumio tematiku dosta bolje u to vrijeme nego ja. Da li me bilo strah neuspjeha? Da, naravno. Da li me bilo trema izići pred toliki broj ljudi i pričat? Naravno. Da li sam imao išta za izgubiti? Ne. I to je definitivno bio glavni okidač. Da se osudim na nešto nemoguće gledajući iz moje situacije. Sjećam se kao da je bilo jučer. 84 osobe na seminaru. Povratka nema. Znači, rekao sam da gledamo klip koji traje 10 minuta. Svi koji pišu, druže, daj GTA, nek dobiju ban odmah. Znači, odmah ih time-outujete, moderatori. Ne možete to na moj stream tako da se ponašate. Meni gledalci ne upravljaju šta ću da radim. Znači, ja radim po svom rasporedu. Ako vam moj raspored ne odgovara, imate druge streamere. Nego stisnut zube i preuzeti maksimalnu kontrolu. Prošlo je bolje nego očekivano. Probio sam led i dobio sam jako puno upita za daljnje usmjeravanje kroz sektore u kojima sam počeo graditi svoju karijeru. Majka je bila ponosna i sretna, što mi je dalo jednu dodatnu motivaciju da pogotovo sada kad sam pronašao svoje svjetlo na kraju tunela, uložim još veći trud, još više vremena, još više energije u izgradnju nečeg stvarno velikog. Tako je i bilo. Već nakon nekoliko mjeseci sam krenuo sa live seminarima po Hrvatskoj i raznim meetupovima u kojima sam usmjeravao ljude koji su htjeli izvući nešto više iz svog života. Moja misija je bila jasna. Svakim danom mi se javljalo sve više i više osoba. Nevjerovatno je bilo kojom brzinom mi se život odjednom počeo razvijati. U kontakt sam ustupio s ogromnim brojem ljudi sa Balkana i pritom je primijetio koliki u biti potencijal pojedinci nose u sebi. Uspjeh mi je nakon 6 dugih i bolnih godina pokucao na vrata. Danas živim slobodno, zadovoljno i zahvalno, također i moja obitelj, financijski, geografski neovisan. Putujem na najljepša mjesta ovog svijeta, vozim najbolja auta, okružen najkvalitetnijim i najuspješnijim osobama ovog svijeta. Sve u svemu, život kakav danas živim mogao sam samo sanjati unazad nekoliko godina. Odrastao sam bez oca i znam koliko je teško ići kroz život bez jedne takve vodilje. Otvorio sam ovaj kanal kako bi što većem broju mladih pružio priliku da dobiju uvid u moj život, uvid u moje prošlosti, uvid u moje uspone i padove. I da vas potaknem da nikad ne odustanete. Iz tog razloga zapratite ovaj kanal kako bi u nadolazećem vremenu pokupili jako puno smjernica od mene kako za život, tako i za biznis. Bravo. Bravo, 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 bravo. Kako sam ponosan, brate, kad neko, brate, ko je meni blizak, evo, naježio sam se čitav. Ja, ljudi, tako mi nije problem da ispromovišem kad je nešto kvalitet. Ovo je 10 od 10, ovo je 10 od 10. Vi svi koji imate želju da postanete youtuberi, evo vam kako da napravite svoj prvi klip. Naravno, ne može ga svako, ovo je visokobudžetni klip, naravno. Ali u principu šta treba? Lik se predstavio full, ko je, šta je, čime se bavi, kakve je greške ima u životu. Krenuo je s teškom pričom da je izgubio oca, ali to nije bila poenta priče, nego samo da se iz svega toga izvukuo i da izašao jašći. I ovo da je u jednom momentu čak kocko, nisam znao, da se ubaci u dugove, ali moj brat, znači mora komentar moj brat, jer stvarno je brat. Ajmo sad 500 lajkova na moj komentar da skupimo, jel možemo? Da probamo da skupimo 500, ako skupimo 500 lajkova na moj komentar, dajem vam 5 moderatora, jel može? Znači evo vam link, ako bude sad 500 lajkova na mom komentaru, dajem vam, evo vam link u chat, dajem 5 moderatora. Sve češće. I lajkujte klip naravno, Bora, sve sto...